Fudbaleri Crvene zvezde uveličali su obeležavanje 100-godišnjice paraćinskog jedinstva, jer su ova dva kluba odigrala revijalnu utakmicu. Meč za istoriju je odigran na gradskom stadionu u Paraćinu pred nekoliko stotina ljudi, koji je završen pobedom gostiju 4-1. Pa na momente smo dobro parirali ekipi, ali oni su spremni, kažem vam, promenili su na poluvremenu 11 igrača. Mi nemamo toliki roster, nemamo taj kvalitet, tako da se tu vidi razlika, ali nije to toliko loše bilo po nas, tako ja mislim. Na terenu je bilo okej, vreme je prijatno, najbolje vreme za fudbalere. Utakmica je bila okej, malo su stariji dečaci, ali uspeli smo da se nosimo sa njima i na kraju pobedili. Želeo bih se zahvalim navijačima koji su došli danas da nas podrže u većem broju u odnosu na utakmice i voleo bih da tako, ako bi moglo da bude i na našim utakmicama. Jedinstvo je danas 100 godina kluba, to jest ove godine, i hteo bih da kažem da se ovde dobro radi i nadam se da će klub u narednom periodu da napreduje, a mi kao ekipa spremamo se za naše prvenstvo. Ipak se vidi razlika iz dva ranga, oni igraju tu prvu omladinsku ligu, mi igramo srpsku ligu, vidi se razlika i nadam se da ćemo mi da dostignemo naš najbolji nivo u našoj ligi. U Paraćin je doputovala nešto mlađa ekipa crveno-belih, s obzirom na to da je seniorski sastav igrao prijateljsku utakmicu sa italijanskom Fiorentinom. Zvezdu je sa klupe predvodio bivši igrač kluba, kapiten i reprezentativac Nenad Milijaš. Dobro, hvala vam prvo na pozivu, gostoprimstvu i stvarno nam je ovde bilo lepo. Jeste revijalna, ali opet mi se spremamo za neko takmičenje, tako da već smo nešto radili, nešto pokazali u ovoj utakmici, negde rezultat nije toliko bitan, bitnije mi je da su sve nešto što smo trenirali i radili i pokazali na terenu, tako da utakmica je bila dobar teren, stvarno lepi uslovi za igru. Predsednik domaćina Aleksandar Jovanović je bio prezadovoljan nakon utakmice i prilike da za ovako veliki jubilej zeleni odigraju prijateljski meč sa najpoznatijim srpskim klubom. Pa da, i ovom prilikom bih hteo da se zahvalim rukovodstvu Crvene zvezde što su ispoštovali našu molbu da odigramo utakmicu povodom našeg jubileja. Mi smo, kao što sam i rekao u prethodnim izjavama, da smo cele godine vršili bezbroj manifestacija i planiramo do kraja godine da odradimo još nekoliko manifestacija. Mi smo, kao što smo najavili, jedan spektakl da dolazi jedan od najvećih klubova sa ovih prostora i u Evropi slobodno, bivši svetski šampion, i dolazi kod nas u Paraćin, ali i pored veliko lošeg vremena opet je bilo dosta navijača i bilo je dosta ljudi koji vole sport i vole jedinstvo, tako da još jednom prilikom bih se zahvalio i Crvenoj zvezdi i svim navijačima i dečici koje su bila. Domaćin se pridružio humanitarnoj akciji prikupljanja novčanih sredstava za nastavak lečenja Aleksandra Petrovića iz Paraćina. Iz kluba poručuju da će do kraja godine imati još nekoliko aktivnosti kojima će obeležiti pun vek od osnivanja fudbalskog kluba Jedinstvo, koje nastupa u Srpskoj ligi Istok, što je treći rang takmičenja u srpskom fudbalu.